Ki buki nakasils buki welfare association kiblapnya ya kam khai tho tim kilapan pau ke jing persya ya jing temu ke taxation ke sarkar jela ban pendu ya jing sia tim hamran pulu kapala dan nadu ke pod bamchua kini ki buki nakaleng kanong ba selong haka kunai terik unai weng araja arpoi kilale bani kendu ya joint commissioner of tax ba el khongset ha office trekam ka boda lowal chumya banyo jing sha halo kani ke jing temu ke sarkar da ka boong ba kim persya ya jing don jingmi ki we ki association ban penlong ya jing sia tim kilong ba ki don ya jite lang bat ka khasils archery sport institute da ki khat ar kanhun ban sia tim bat penbenar result man la kasngi kilapan pau ba kisiu bai ya ka khajna la ka long ha kanu kanu ka doru syakatnat wallagi khnyum makna ya ka jingkiu dor kumman syukudo ba katnat lum khajna jong ka sarkar jela kakwa ya kinong sia tim kin pendu no ya ka jingya sia tim hapulu bat kinle ya sia no salai lengkot bat ban penyeso no bat ka new trap indigenous archery organizer institute ki buki kilapan pau ka jing sokhiaru halo ka jing penkiu dor da ka sarkar ya ka bai license ka bai penthamai license bat nalor sakhajna bat ong bakin pendam ne penthamai ki license jongki lada ka sarkar hi ka pha banyeso bat ki we ki association habakran se kilat pathai khobor hadin ka jingwani kundu joint commissioner kilong bo klam ai ka nugo ka jingkular hanrei ong bo unpej bat yitnya halo ka jingdawa persya ka jongki ki wan ki inspector ki ong ba hak renew no serta sangin wan sa office bangin le no ikata ka batmai ki ong mentas ki las art khondai tarik de phimon art khondai tarik in cancel no ya license no pi ngata ngam ti ki nga klibe ni kini se jirong ki ong ba dan kam le minta kawan ko pun ngar ki ong le ngaro ki barok ba wan num le ki saya pe ba sin mangaro kam pat le mangkir kum le baliu polaban ki gun ki dekhar jangan dikasih tiki klibi kirai nang le no jangan ta sin mangana yam ngapir yam lang dak ya renew kumta te lai le berkhoi te la wan lang berkhoi gun ki caka ki bala ale kumta ki don hi tambalong mengingim pale tip kano caka gile tunga ngam da tip mentangi la pian adu mensua ki parok nga kini se tik betmai kiding komiso kiding kenama mana do mendai ngaladon nadu itu di lasdang ni katim dakalaisen do nadu itu ngadon hi po katim ni lo ngadon dakalaisen ni tementai kiwan kita betmai bat ngam kim soi hap kin tikinong barok kinong punya tim do ki ong kamde kumta kamlong kumta ni kwa hi dakate ka badona pulu ki kasi imko ada kata basmai sitasya lain kual nasional ne bet kabadan chano ro ngirung imdan complain imdan beliau koi bagi mon punya ada kata lain kual punya ada kata khana parar punya juai punya imdan kecin punya tiano ro ngiru punya ka jong kamdai kan ladai por renew lawan struktur pi long last date mentah punai ngi hablai no duot ngile pendap lai kam lo jo reminta su ombai bangan da pimuan hadu mentas ki las art tering an cancel no license ana katak na bisa katak ka ki katar ka na ki lu kini kinong pinyat kim chu ong hi ki siu be hi kunok no ro mereka po ko 1000 ngi siu 1000 ndai bengi ong im siu siu be hi ya shri tat hata ka chen duna de ngi buri ma byang ni duna hi tamba siu ya ka buk ni thiet ni lai i renew suah jong mai chu wan ong phep le no phep le no phep iwat karam ka sha ngi hap pendak dia kata ka ai bengin suk ya bala syai abak penskau ya kata tingi wan ban ya keli tengim ka notis ka bapenmi nakalian ka office ngim tip ya kata nomor hadu mentahi mut ba hapo kontar jong haru ka krempoi demo te ha kontar jong iwe yang ba haban salaban ngayo idon ki komplain kum kata teki ni sawan ban komisioner ya kane hi mauru kramai kano komen salor kane ka benta tian rei wang to un studi ba te suai ngi tang kata kowe ka jingin tu ba pinai ka jingtho te khnang ba mauru besar berpe kane ka kam te un forward government angkatai kamu nak lihat jauh pipi long pim persya ya kejing sinai tinggi gue asion pi long ngidape jakane mo kabenta hakabay day barka shooting license nomor
om dai tangka kasih kebanyo ka shooting license pi kadon ko mapo jantia kadon nang tia po khana para kadon wat hapo garo hills ru dai kane kadai ka traditional jongi pasi den rai nas ka basro long wat hapo hangthi po garo hills ki garo ru yo ya ka shooting license te hangthi hapo tura kadon ka ka ting penyesiap te nanta ki balong illegal ru kum ka mongap murkam dai ka registered body lane ka ba yo ya ka shooting license re ki siat te ya kane hanga hi marwai long ka ngapan pau ba imdan kano ka jing persya ya ka jing yo ka shooting license lada pio ma piru kata kamut kam dai ban penwit kenrai kai ka jing jit jong kita kinong penyatim kan kinong penyatim ki kwa ban sim ya ka resort hangno te nomor pi kane ka best ya kane mut ini kalong kum kawai ka business no te kane business mut ki choose ya ka ai ka ba ki pa ki kam rice kan te ki pa ya mentai ki rice ka jong ka polo te imat dai halor kini ki daw ni kuno ne ka don ka pressure kum kata ba haban jit nomor ba kawai ru imat apnang ka kasi bat ko barman se kadon kai kadon gas ne kuno ngar nom dak pa ya kane malim syam la yo kopi te halor kane te kadai ka nomor yang kamdon ke jingkot nak lem government bangin yakran ane banyak peni ane banayu ten re habang ngiru ki application mut ni simpat ki tepat hi barka kasih Pidawa baik bah kan dewan ne baik puluh. te hoi nomor baki members jungi kidawa ya kata ting ngaru badai members kam une kasih buki welfare action te ngihap dawai ka sarkar lada kasngap mo te lada kam sngap te kata kemot kasyong haka jing yang menjur lang kai karai pengin simpat ki step nang nai semat datang खसी को बंद करने का ये लोग प्लान किया खसी को बुक भी इशू नहीं कर रहा है लाइसेंस भी रेन्यू है जो सब लाइसेंस बोला सिलेंडर करो सिलेंडर करके वो लोग न्यू ट्रिप का नाम से दे रहा है तो एक काउंटर से कम 5 आदमी का पेट भरता है एक काउंटर में काम करने वाले लड़का लोग से मालिक लोग से तो ये सब बंद हो जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएगा कौन ये लोग का रिस्पॉन्स लेगा क्या गवर्नमेंट ने लोग को कुछ देगा क्यों बंद करने मांगता क्या टैक्स नहीं दिया टैक्स तो सब लोग दिया हम लोग भी दिया खासी लोग भी दिया टैक्स तो क्लियर है अभी बुक भी इशू नहीं है और हम लोग को ज़बरदस्ती बोला कि आप लोग 29 तक लाइसेंस दे दो अरे हम लोग को सिलेंडर कर दो हम लोग दूसरा लाइसेंस देगा वहाँ का आप लोग क्या कहा अभी चलाने नहीं मिलेगा बंद करना है तो ग्राउंड में बंद करो हम लोग को नहीं उन लोग को मारने में बंद करो शूट मत करो हम लोग नहीं चलाएगा शूटिंग मत करो हम लोग नहीं चलाएगा जब तो शूटिंग होगा तो हम लोग चलाएगा और लाइसेंस अगर आप लोग लाइसेंस सीज करेगा भी हम लोग ज़बरदस्ती भी चलाने होगा क्योंकि पेट का सवाल है ये ऑर्डर हम लोग को तो ये से आया इंस्पेक्टर टैक्सेस ऑफिस से इंस्पेक्टर लोग आया वो लोग आए कि हम लोग को बाई फोर्स कर रहा है कि लाइसेंस सीज करो सीज करेगा आप लोग सिलेंडर नहीं करेगा हम लोग सीज कर देगा